Lillutsang na chuluk part 1a inga tinga ni then khat lillu chaka mirangte antumai chibai ko tuntum video hian kan soiron chu lillu chang na ni mi tam tak chuan taksa chang na chau an ngai poimo ma se nu na mi lo ting tak te chu lillu chang na an nei wangin ha sam na an ne the tu na zo na chu lillu chang na chu enge kan jil hawang lesson pakhat na lillu chang na chu enge lillu chang na chu mi pakhatin ha san na ato hian atumai lo na ani alaw ma se kal zel alo cham ma se awum le mi lillu chak chu ha san na alo thena piangin atan bo lo ama chan ngam lesson pani na yenga tingai mi tam tak an be dong mai mi tam tak chuan tumna an nei thale ma se an be se yangin thilakal lo chuan an be dong nga ka ti thei lo atok lo ka van ne lo anti ma se dik tak chu lo cham na hi tom na ni lo cham na hi ma son na kong zil lai pakhat ani lesson pathum na ilil lo chuan inun aswai tun ni ini dan hi ingai to na tambelin angong na sale ka ti thei lo ni tin iti pho chuan ilil lo po in aringang ma se ni tin ka jilang iti chuan ima sonang chu ngai dan chuan action tha siam the lesson palina ha san na chu mitin an to mi tam tak chuan an ngai to ki ma chap ka hal sa ma se mi lo ting zong zong point an lo cham to an be yong to mi an mi zat to ha san nan tok to an danglam na chu an tru ma se an ding le lesson pangana tunya isu na chuan imala ma siam lo chamna inga mai theilo tunni tu na chuan kum khat kum nga kum som nu inun atilang tunni lekha bu pakhat chia exercise minute som ni skill thalzil thil tha ngai to heng te hi ateyang ma se hun lei nuwa ra atam re lillu chak na chu pian pui thil ni lo ni tin injil til na le ko khil na mangin alo thang len the tu na ka zot che ha san na i to hian mi tan bo thin nge ima chon ngam thin i chan na chon imala ma siang paton bia kan soi le don chu lillu chak mi te ni tina an ti thin panga le eng tin nge lillu ngek tak kan siam theyang part 1b lillu chak mi te ni tina an ti thin panga part 1a kan jil to chu lillu chak na zia inga tingai mi tam tak an be dong mai ngai to na hian na chuai dan ha san na chu mi tin an to thin tun nya chu na poi mo na tu na chon lillu chak mi te ni tin an ti thin panga kan soi ron ani lesson paruk na an ne lo thei thil te an pom mi lillu chak chuan thil zong zong athunun thei lo ti an thria an thunun thei lo thil te wangin an thin lim lei lo ma sen ma ni in an thunun thei te chu an ti thabel tun ni izo tang he thili ka thunun theian I chan na thei lo ani chuan lillu ti boisu lesson pasarina an lillu an negative ngai to na an da lei lo negative ngai to na chu mi ti na alo om che ma se mi lillu chak chuan an lillu om leng til lo an ngai to dan an thak en til nan kalo chamta he thil atang hian enge kazil theyang he ngai dan hian mason na siam lesson parian na an mani anin thei chat lo mi tam tak chuan an mani chu mirang tenen an te hin fo he mi hi ama sa zo ani hian sum ani tam zo mi lu chak ero chuan tunya an ni chu nimin an ni nen an te hin ni tin ma thon na teruk te chu an tum lesson pakwana an thil ol thei dan an thria thinu lo thei ani lo ma se thin ol hian ititung na suai lo tulani thin ol ilo nei chuan thuk takin thoro tu soi ma ngai to ro lilwa da no atitung na siam lo hei hi mi suai tu tha tam tak
in an zui lesson pasom na an be sei na an chal lo milil lu chak chuan an tum na an thak the ma se an tum na chu an ban san lo kong pakhat akal thei lo chuan kong dang an zong an be sei na chu an hum him le lil lu chak na chu talent ani lo ni tin itruk na le iti thin te mangin isiam the ani tun nya tang hian lesson pakhat tal mang tan ro hun lei lo nuwa ilil lu le inuna danglam na imuang part 2 hauna launa overthinking le social na ne dan part 1a le part 1b kan jil to chu lilu chak na umjia mililu chak te ni tin anti thin negative ngai to na thak dan be sei na hum him dan ma se mi tam takin an ne thei lo pakhat aum chu launa overthinking le social na heng thil pathum hian mi tam tak te an tum na te top thin tuna chan ing tin nge kan ne thei don ti kan zilang lesson som pakhat na launa chu then lo thei ani lo mi tam tak chon an ti ka lau lo no ka tanang ma se tak taka chuan mi lo ting te po an lau ve an dang lam na chu an lau ma se an kal zel launa chu i daw na tu la ni lo ani chu i ma thon na tu la ni lesson som pani na overthinking tin yam ro thil pakhat chau ingai to reng chuan ilil lu chaw itifuk na atai action ela thailo chu wangin nang ma ni in zol ro hengai to na hian ka hal san na asut kyang em a chan na lo ani chuan action lo action hi overthinking dam doi thabel ani lesson som pathum na social na tangin zil ro mi zong lom the ani lo min an sei selang min han ni zatang ma se zo na poi mo bel chu he social na hi kama son na tan atang kai ni chuan zil ro atang kai ro ni chuan lil lo da su lesson som pali na negative mi friend dan mi than khat chuan ni tin an social fo an be dong fo mi dang an dem fo hang mi tan en le lu tuk yom chuan ilil lu po angong the chu wangin mi positive le imason na du puiten nen hun mang tam zok ro lesson som panga na mani linom na siam ro mani ilun tong na chu ni khata alo om mai lo alo thang len dan chu itiam te iti lo tin ina izo ni tin imason mani le mani ilun ngam hian launa tem zelang lilu chang na chu ha san na om lo na ni lo ha san na om chung poin kal zel the na ni tun nya tangin launa ma chum ro overthinking in action la lo social na tangin zil ro part 2 ni tina lilu chang na siam dan part 1 le part 2 kan jil to chu lilu chang na umjia launa ne dan overthinking tin yam dan le social na ma chum dan ma se zo na poi model chu eng tin ngai ni tin lilu chak tak kan siam the ang lilu chang na chun ni khata alo om mai lo ni tina ti thin tha mangin alo thang len zel lesson som paru na jing tin goal en thalo ni tin jinga hun lai tak social media en ma hian e goal le itum te en masalo ma ni fel leng chon ilil lo achiang ni chung hian enge iti tu ti fiang goal imu reng chon beidan na tem the lesson som pasarina exercise chon taksa chau ati chaklo mi tam tak chon exercise hi taksa chau tan atang kayan ti ma se exercise hian lillu ati fel fai rim tong ati niam thachak na pe mut tha pui ni tin mi som ni emo som thum emo tal kal kol emo exercise emo tiro lesson som parian na le khabu chel chin ro le khabu tha pakhat chon ingai to na thak the mi lo ting tam tak chon ni tin an chel biography leadership business le psychology ni tin pe som tar chel po atok tan pui the knowledge chu lilu chang na siam tu pui mo takani lesson som pakwa na mut that chu pui mo hun lei tak mut lo chon ilil lu cha ithin a
i focus atra chu wangin ni tin mut than ni tum ro hon ei en rei lutuk loin mumara lil lu chok na pe ro mut that chon ni thatan thachang na pe lesson som ni na tunya na chu tunya ki ro mi tam tak chon an ti nakina ka tiang ma se nakina chu alo theng fo lo fo mi lu chak te chon na poi mo chu an hal ro an tan nga action te te chon in lin tong na siam in lin tong na chon loting na shwai kan jil to chu goal and thal exercise le khabuchial mutha action nga hang ti thin te hi ni tin izom chon ilul lu chu anget zelang ma se alom pakhat eng tin nge ni som thum chungin hang ti thin te hi kan nuna kan nei theyang chu final part kan sei ron ni ni som thum chung lil lu chak na chu na mangin lil lu chak tak siam dan kan jil don ni som thum chung lil lu chak na chu na kan serious chu atop lam kan pheng ta part 1a atang part thum theng in kan jil to chu lil lu chak na zia lak na ne dan overthinking ti nyam dan social na ma chon dan ni tina ti thin tha goal exercise le khabru chial le focus ma se chen na chau chuan inun athak thelo action angai chu wangin tu na hian ni som thum chung lilu chang na chau na kan jil don ani ni khata chang ni sari ngai to na thak na kalma sa chu ilillu thunun na tan mangro ni tin jinga mi som ngot lilu dai til na hun mangro tun ni ilom na tur pathum jiak ro kati thayang ti ilillu soiro heti thin hian lillu thatak asiam tanang nilia tatang ni som pali launam machon na ni tin launa te pakhatal machon ro entil nan mithal bia thu sei ngam skill thal zil tan na hal pakhat zo tum launa machon na apiangin in rin tong na alo pung zel ni som panga tang som ni pakhat kho hiu siam na he kal chung hian etiam te zon tum ro hun lot anga tho exercise minute som thum le khabu pe chho ma tang som ni cha social media hun ti niam kho hiu na hi free thal aya linom zo kani ni som ni pani atang ni som thum lilu chak nget na tuna chuan lesson zong mang tan ro ni tina imason na jiak ro zan tin mani le mani zot ro tun ni kha ni minain kamason em acha na o ani chuan chu kong chu zom zel ro thilanga poi mobile pakhan na lilu chak na chu pian poi thilani lo ni tin injil tel na le ho hil na mangin lo thang the lau na chu I chuan lam tu ani lo I lau ma se kal zel ro pathum na lo cham na chu jil la ani tu chu so la ni lo ding le du lo chu hal san na ani palina ni tina ti thin teruk te hian nun athak thil len tak chu ni khata lo theng lo ni tina action teruk te chon lo ting na siam pangana tun ne tangin tam ro nakin ngak to su tun ni hian action pakhat tal langal ro kadu bel chu he video hi en to mai lo vin lesson pakhat tal tun ne tangin mang tan ro ilillu ikai choi thei chon inun po ikai choi theyang ha san na lo theng huna po beilong su lilu chak tak nen ma chon lo ni tin iti zel chon kum khate mo kum ngai mo nuwa tun din mo ayin mi chak zok mi hing zok le mi lo ting zok I lo niang video hi tangkai puen I chon like share le subscribe I lo ti sak don nia mi zo han tat thal sa free thal na nun jil thal na le ma ni in siam than na video thal kan upload zel don ani kalo me pachenin ma som chaw ro se